Hello. Bolun vak soyun hu heng hat lo pi chung nong kai vak soy singon amen chung nong pen lo pi vạ chơi yun vạ chơi singon pakai le len chu vạ chơi singon ấy lung xe ấy hồng vạ chu vạ chơi yun Sial now SONGPI le ikulpio amen ei tinguva ei kai hui suva hi tuida plona bahom hai cham hunga va choi zingong chu vạ chơi yun vạ chơi singon pakai le len chu vạ chơi singon ấy sim bao phat kon na chu vạ chơi siun alet le alo pina pa soyo athu tin zabin alung set kinemo angai luna ei tu sing diu pachu va choi
vin alung set kidemon Angay luna ay tu sing di batso Batsoy singon Sungnong pen na lope Sungnong tuba tsoyon Batsoy singon Pagkay lelek tuba tsoy singon Ay sima ay huhiyang pao tuba tsoyon Handet hinakunin ay hatabe Amen Alit dalaw pisa bolon ba tsoyon Huheng hatlaw pitsong nung taahing Ba tsoy singon Sungnong penalaw pi Sungnong tuba tsoyon Ba tsoy singon Pagkay leleng tuba tsoy singon Ay lungset ay humubat tuba tsoyon Ikisel now SONGPI le ikulpiw Amen Ay singuba ay kay hoy suba ahi Tui daplon na bahom kay samhunga Batsoy singon Sungnong pen alaw pi Sungnong tuba tsoyon Batsoy singon Pagkay leleng tuba tsoy singon Ay simpaw katkon na tuba tsoy siyon Alin le alaw pinaba tsoyon At huging sapin alung set kinemon Angay luna ay dusing di batso Batsoy singon Sungnong pen alaw pi Sungnong tuba tsoyon Batsoy singon Pagkay leleng tuba tsoy singon Hallelujah Sungvan munno makun hat sa ten lasa Luko aleng pang ang bonzo Leise nung don lungsin na akel tapin Bitheng hat sa din kipala sabi Sesupa tsoyon Malaya Kalbarya Ticho Zesupa tsoyon
đắc tạ chúa kim tơi Ada sandin thao nam tui ta abang nghe Son se jala thi pakai thong kim vang nghe Vai hom tiu pakai to atun sona amen Jesu pa joyun Malaya Calvary atichu Jesu pa joyun Tun sot kia dia hingkichu Kiel ngoi no Tisana kisil kim lau chu amen Sulat hat chu koi machan sa thei lau ke Sen na ko dai hat pa pi nei sil nim dai Tun ki pala lau pi sa pantau ite amen Jesu pa joyon Malaya Calvary atichu Jesu pa joyon Tun sot kaya dia hingkichu Ngay luôn na lo kidam ta chua kim tơi Ata sandin thao nam tui ta abang nghe amen Son sin jala thi pakai tho kit vang nghe Vai hom tiu pakai to atun sona hallelujah Jesu pa joyon Malaya Calvary atichu Jesu pa joyon Tun sot kaya dia hingkichu Kiel ngoi no Tisana kisil kim lau chu Sulat hat chu koi machan sa thei lau ke Sin na ko nei hat pa pi nei sil nim dai Tun ki pala lau pi sa pantau ite Jesu pa joyon Malaya Calvary atichu Jesu pa joyon Tun sot kaya dia hingkichu Sungpan mundo makun hat sa dian lasa Alel lupu aleng pau ang agoy su Leise lungton lungsin na akel tape Bitiang hat sa dian kipala asave Jesu pa joyon Malaya Calvary atichu Jesu pa joyon Tun sot kaya dia hingkichu
Jesu nei ngai lut akidang mi pi hoi bon sa vin ding khom tau te lấy sen mi hem te dingin sung nung pen ba choi nan sau te sau ite aba choi la van ga mil hon te mule iti ki pa thano ma ta de Jesu imo ding le amen gal zola sa I au le dio ei hol now van kam em nom su Kitchen na ding mo ahin Sen na inom ay god pi uy Dun so na sul dalaw ding amen Van gam inhon ding ulit Iti kipat hanap maunta de Jesu imo dengle Gal sola sa iaule dio Imaba to man koy sa Manaw de kipa manso To gimna itay ding amen Law pita su imo ding Banga minhun ding ulit Iti kipat hanap maong na din Jesu imo dingle Kalsola sa iaule dim Sung mandam kot pi ahon ding Van ko pisong nom em jo So ay ho inom lendim Sung van tolpia itsendim Van gam inhun ding ulit Iti kipat hanap maung na din Jesu imo dingle Kalsola sa iaule dio Hallelujah Pagka online na hong pahozo se helang chile amuna hong nu le pa ulanao mi pi hozo se ibon savin nikhupa mu sau hat sunung paten thangwa nei pi ve
tu này cái mình chọn nó điều chăm chайн phong đồn cái tiếng tàu đây làm cái pi điều he pa zor sung đi nghe hin và thiên vã chơi là sa đi ngahong kibung he mili a hin akhat na nu chin lam district headquarter hong hin ten ani na hi nunga Elvina hena chuna chule athum na hi nu hoineo hong hin tin ali na hi nu niam nei chong hong hi ding hin nu niam nei chong hi azole tauna item lapan an phan te ti phat an ko dinga ine ki khet kit diwa he cho hin ten bible chang khalani hin sim dong ka te second Timothy bungli chang thumle chang li hin sim do nge aji chui tabang phan hi hung ding a hi mi hon thil pha ki chi chu angai theilo ding akulu tha tun tuna ama lungai cha dung ju ja mi hila ki khom dingo a hi chule thuta ko na anau a he manguwa mo thu sim lama lamwai ding a hi tu lai din mun takito chane na nge pathenin thu thing sim nau pathei bu piu han lang tau nei na di wa hen counseling jing ni kho hi counseling vel zakhat le som thum la khat ve chan na hi dingai tan je chun nu la pa ulanau te ho zo sen I hon pakaya lungmun na di ta nei bangwa anei lo lai hon anei theina ding oven am ho jong ngai lu na nei ta atam thei pe na hin puilu theina ding oven ni hin te mu te ti chu tip na le khat he sa na kan nei hin ten tao nei nei na ding oven he chu hin ten chule adanga he lachate ni chule gulhang nekrobat te ho pathina man cha ho din yong tau na ene gel do ki jingutin amo hoi alo theilovin koi hutin na tu nia jong zan hai tau bong chun nang la ke jin lunggela he chi ki tau pi le phan ti ti ai dei sa o mi pi tau ding ayung I dei sa ma mom jin na he jong le nang tau na jong ke tau na jong chu pathin en abo na ibon vai tau nau ai san pi diu hin ten e chun ei ma hin ei ma dei dan danin ei man inam pum pi wadinga hitin ki tau le te ai dei sa dung zui vin tau na neu hitin tau chai na kin hin nei tang ka te bon chan pathin hinga tau na ne utte
Amen. Hallelujah. Pakai. Kaki pau ve nalung se na nei chanova. NIKHO zakule som segi langa chan dam sela nei ngan sinau banga tong zom thani ko na min thing ka thang pau ve. Tu ni NIKHO ke man cha na deu chule kangai cha cheu kanam pumpi wa dinga phachom dinga ka gelwa ka taw na ho zo se adol cha phathei bu pi divin hat sunung pen ka pakayo na jare jisu na minin ka hong taw ve. Amen. Tuan pathin wa chai la sadingin nu chin lam humasantin ama ki chai chai la nunga elvina le nu hoinevin na hin zop pe pe handingin na ho pat kan pi ve. Bon Savin Sunpa Ipil Patin Thang Benam Henlang Patin Wat Zoila Nasa Pom Divin Yesu Krista Mai Lun Ako Kun Ai Khanding Ham Yesu Nasa Pom Divin na izakai bol thei chu ingai chat pen igam adi ta sahin ko te ding la hin na nei sing hi angai sa Yesu Krista
soina dingin hamarel pathin tela chon sadona sa te aphat phat sa hung vil sing ai luôn pathin thăm mang xin so ko pinge ngay luôn at sa te và na lơ câu na sao pe na lâu pi ta tu lên lâu pi sana thiên xe liên tô minh tin seraphim ten và suy sinh đinh tan tị này lâu qua bắp rêu van tị lên xa na này ta a tin pi sinh so chung nung lâu bi bất thể nên ngày chung sa te tol hang mo na hung ho pi a kinang hipang lo ma along se at sa te hi ai hung vil hin tem và na lơ câu na sang pe na pi ta tu lên lo pi sana thiên xe liên tô minh tin seraphim ten và suy sinh đinh tan tị này lâu qua bắp rêu van tị lên xa na này ta a tin pi sinh và tình ngờ lom và suy dia lom này con nuôi hô hin tình bên thêm mắt xuân đến thế na hung thô và na lơ câu na sang pe na lâu pi ta tu lên lâu pi sana thiên xe liên tô minh tin seraphim ten và suy sinh đinh tan tị này lâu qua bắp rêu van tị lên xa na này ta a tin pi sinh sang pe na lâu pi ta tu lên lâu pi alal khu sông an tâm sana thiên xe liên tô minh tin seraphim ten và suy sinh đinh tan tị này lâu qua bắp rêu van tị lên xa na này ta a tin pi sinh bắp rêu van tị lên xa na này ta a tin pi sinh
pathin wa choila sadinga dam naman tam ta ipia avelin pathin ka thang wa in tau jing hin kho tila choin sa in min so muna api tao na in dam lâu dam le lo oi api tao na in sen kisim dan ai lam tao na in mi tin ki het him na ahil Gel gel lama pathe ka taona ka mu thei lo pathe mu thei in nei vang ho ka ka ogin mai sing ka thum na mo so si taona hin kho hin nun kho han kho ei Wai sa dia taona gel bang lam hung mo ti lung tha dai si in lung don nan ai bom si in la pakai in lam pi som ai ko mo ke ngai tu khen lam som phat thai ai be lama pathe ka taona ka mu thei lo pathe mu thei in nei vang bo ka ka ogin ai sing ka thum na mo so si tao na hin kho hin nun kho khan kho ai kahin ko adai si in sung le hin ko ki khel na si mi thi long tau na kahin ko ba na ai mo sa o aman tam me lung il la tau sing hi gel gel lama pathe ka taona ka mu thei lo pathe mu thei in nei vang bo ka ka ogin ngai sing ka thum na mo so si tao na hin kho hin nun kho khan kho ai gel gel lama pathe ka taona ka mu thei lo pathe mu thei in nei vang bo ka ka ogin ai sing ka thum na mo so si tao na hin kho hin nun kho khan kho ai Pathay ibu bitaw. Pathin wa choi la sa ho zo si chungam ki pa thui seven amo zalin pathin thang wa wen tawnai tem ho ichi masangwa bolding a kilom ho icheu tol hanen tua he pa George pa di pi di wetan ama lim na in bon savin khot be ha ben na beng witin pa George sin thanem kila dei tai
le amun siang thoa mangpan hitan changa ima tiang puizen mangpan lopina tangta henlan chang le lamkai te de sana katanga tuni hona hunte jang thei dinga zen jong avel velin pathianin lopina tangta hen kipa hoim ka sa a tuni honin hi anuam che che in atui che che in imachal che che win hu chang in hi pathian jong SONGPI hi chi hi ka he che che zen jong pathian lopina tang helan tuni honin hi tenga hi hungki man na wa nizakwale som sagi le nga 975 tan tang lo hela pathian thu pi izui na wa ha sat na tam pi jong itwa ding wa mit tui nap tui sing agen the na to jong yum ding kata sanin a hi lo le khen khat te bol siat na eng siat na soi siat na dem na tam pi to ding ngong min hi te zo sia chu that zo a pathian thu pia zuya pathian tel zo ta te hi jan pathian in lo pina tang hen tun honin mi hing thu sang in zong mi hing thu mang sang in zong pathian thu man a hoi zo hi chia te la ding pia hing pia shi pi di ta te hi ta jen pathian lo pina tang ta hen ka ki pa hi tun honin hi azia chu bangzai chi le itan ding hui kisu se la het hui achile November 24 2023 in pathian tu pon sein tunia seisian na le demna na to na ho abon cha ke iman ke het lo khat cha poi hi chi zo se chu khonung pha le na chan diu le wang ki bo na diu na chan uwa hlung ai zo ai bo we mabana van itang nang ham phat nanga tuni hona he dem na le soi sia na le eng sia na itan oi ke jong promotion kamu mama meya hitenga GMFDI kong ki pia paren hi min tha khadang piawa a min wang sei pong ena a vidong sem kit diu hin min tha khadang piaw hi neu khat ka ham teng le hu minang ko hi ta hi ma ai wang kho ka sapon azia chu kalom man ding hi hallelujah tuni nin he mi ten bang zat gen zong le hu te zo se i tha theu zong ke lam dang ka sa azia chu ming hi na dola i thua zo de hum lo ve nang na ta san na aneu le ale dung zo ya i thua nau a level ki bang lo pol som simpan jong pol som reng ai thua ma simpan jong ma reng ai thua abc simpan jong abc reng ai thua in ki dem na le soi set na ai wanga hi te zo sia chu ka tha zo a na tha zo hi pathian zal hi ka che hallelujah pathian na ngom pi zal hi nang le ke na zo ding gwal ni lo i zo thei zil jong hi lo ve ming hi na mo achang changa mo ki ngai sia ni jong ma hi achang changa ka zui hi adi lo hi tam ki cha ilungel ni jong ma hi ahi wanga pathian ko mai kilat siang thawa mangpa kan zui hi adi se cha pathian ko mai nga changa pathian dong bu zeli hallelujah ang dong bu changa hat nang pe zel hat nang pe changa i ha gaw hung tho in chin ki pa de lung nuam de ki hi ve i lung nuam de changa pathian na dinga ki mang cha thei pan ve mi hing lung gela sang changa mo i thum na jong tui thei lo pathian oi za ai ta san wanga mo i mi hing lung gel hong sang changa lung gel dan jong thei lo i tau wanga hi thei lo i tau wanga la hi thei lo i lup le la hi thei lo mi nang ho pi la ki lung tha bol di na lum thei lo ai wanga i lung kham na zo sia pathian ko isep kiale azang hiat dan anop dan i puagi ki pukiai tu ni no jong na hu chi ding ka ta san ni ke hin khwa kang gen hi hu jen tu ni hunin pathian ta san ta te hi jen tu ni na i ding de diu hi chi kang gen in wanin hu chang in online na te jong hi ka patat ma me ya Australia khen khat na ena khen khat Singapore Israel USA Malaysia jong ta san ta ki put dit chet no ma hi foreign gama jong tampi me Japan jong yo movin Norway jong min UK jong yo movin adia khola lamka hi chan pur munna
lo online na ni tenga hung pang te zel jong pathian ka thang wa e azia chu online na te nong ni kharai ke mang chau ni ve bang ka en jong che ve e hon khoi khat ve it to le ko ke dai ses lo ve amon ni ve ken zo jong chi ma u chang online na hung ta san te jong phat the na chang tam pi ma hi lam dang ka sa hi ken hi tenga hi ta sa le ha ga wa jong gwal zol nai dong na munui ka chi azia chu bang je chi le tu ni na ta sa jong hi gwal zol na khen khat ten sep nam ta sa lama lo chin na tam pi mu wa hi tenga jong minu mi ta ten tam pin jong lo chin na jong imun ka ta sanin chu ta sa lama hin ha gaw lama jong lo chin na tam pi ki mu ve ha gaw lama lo chin na lian pen bang e chi le hu hing na kita kisan hu hi mi ten mu the lo mi ten a het the lo ai wanga nang le ken i het the hi azia pen pathian to ikizot na hung di changa hi hung zang a hi a hung zang changa bang che chi le i lampi zo hung nuam i pai dan zo hung nuam hi mang pan tu pina tang hen hu ja hi pathian in hi no ho hi kangai lut ka cha ten hi weng chi in hu changa tu puan chinga zong mi ham pha na hi ve chi at puang gi ge hi a celibala a za gi ge a chi le hit ta banga pathianin mi ham pha na hi ve hing chi repeatedly word repeated gi ya a changa e in namun i mi ten i sa pi ten i zat pi ten a het thelo zong hi thil ki dang khat hi bang je chi le asubway tu mel mapan panalahi anakhangu pa mel mapan setanin na se ai wanga ta sana ke pul bul pu deten tu ni huna hi i hampat naw hi i het ban wa ki het che ki sang che no walong kwang banga no walong banga ki sang che ta san na lama jong azia chu pathianin that 5 December 2024 in it and again keima lungna to wa keima thupe dungzuya na chonting ule nang ho koma lung dingkal nga lel umjing na pethenu ka hi iti hizong le keima na sumil pong katin Israel te chu ta sa kanam len ahiwa hagawa ngailut kanam len ahivangin lagawa ngailut kanam len na hiwe ama ho sangin no nang ho kangai lut na achung nung zoi hallelujah pathenin atate Israel ta sa Israel te sanga hagawa Israel te angit na tung nung zoi ihampat dano achile pathianin angit na atung nung zo le chu e adinga hi favor bol lingchi na ave ide ibanga zong thilung bol sa ding che ve pathianin ai wanga ede ibanga ang bol dinga hi le nang pen pathian dei bangin na tai iki question ngai inam pui pumpi pathian dei bangi ta voi i society pathian dei bangi chon taw vem na ai lo le na hin khwa pathian dei bang na umei pathena jong dong di ki wudave ko e pathena de lo ding ai wanga adong ding in na ki qualified tai adong ta na hinai iki question ngai ka so pite pathian oi zawa ita san chau hilowa ei le ke jong nichina iki chan zel ngai hutoma banga inam songo pathena dong ta ding in i ta voi i ready ta voi chi hi yet ngai bang je chi le hi inam songwa gal hung be ta ni het chan do avin gal hi pathian ke man ka su tang he chi hutung zo en pathianin tu ni tan zen in mei te tong firing om sen ahin la hagawa hi gali nei kit nun hu pen hu koi chele hagawa hi ei ma mai ni do kit oi achi le hiteng mun a hi bang che chi le hiteng mun hi atam zo en si hau na mun a chi ai lo le doi le ka ho na mun adu da mun a chi hin tam pia ge du vin ken chu kalung ge la ka gel kha o si hau ma mun hi le adem zo se chut no tu ni tar hing lo di hi wa ka chi hi ka ki question jen ahu chau hi lo wa tu ni hona hi hagau gi lo ten zong hi April tarik giat 2024 a hagau gi lo hung ki puanga kawut kanop ka da wa hung ki puang sai cha ipizem chile si sanga hi na ho izo chive
pathian thupia anut jawa ahi lo le siding hi janga ka si sanga cha pathian thupia anit jawa hagau gilo te hyang ki puang hiu tuni honin tambik hil chianta ahi wanga anakhanga lut but lo nakhang vut bu lo te adia pen kana lo hita kana mong lo bangzat hil chian jong le lut thei lo ding hi azia pen mel ma pa diabolin abilu hi ahu ving hita bangzat gen jong le si hau te ki thau ding bangzat ni hil chian jong le ahi chu hi thau ding ahi wanga van pathianin si hau ke puang chi namuna GMFDI muna keiman hagau gal ka zo ding che hallelujah tuno na hagau gilau gal zo na namun so hitenga hiu tuno honin he pathian ki puang namun hagau gilau te ki sugim namun ngailut na kito namun tuno na hagau ang vil namun amun siang thau inei sian jong mang pan tu pinatang hen tuno honin he pathianin it bangtana tuni tan chiang a pathianin hi ngai lu na zalang ko hi bangjiang ko we chi hi November 14 2024 in hichin again hi hagaw wana mantha deu kapal po ve ka ngai lu naw nang hoding in asange hagaw wa ka ngai lu na o na zaw hi a hi hichi khu a hi le na aza ata sanding dinga chu hagaw hin na lampi a hi aza ata san te dinga hi hagawa hin na lampi ahi wanga pathianin ihagaw ang iray ihagaw ang itja tuni tan changa ngailut na o ang zasa ang ko na lai hi achi le tuni hona hi ta sa kyum hinalaya ta sa kyum hinalai hi a ta sa ingai ide penu bange tu lai ta gamte gam hilang ma hepu ta sa zong hepun zong kum som thom wal nam lam ka ya ade pen chu hu hi ta sa zong nang le ken zong ide pen chu hi ku ding hi ta sa thila ka gen ne a hi wanga pathian in 21st March 2024 hin ton hi chi gam dep chu na lung nai po ve at ahin ata san ho chunga gam tep lung to bang na sungwa ki pa na hing peng chu keiman keima hilo ham nang ho ding in hichi gam tep chu atlung pantai ta sa zong hagawa zong hichi ki pa na chu na nei jing diu ahin nang hon ki pa win thanom win aje chu hingjing na pathenu ki khelti nei lo lamdang ngei lo hingjing na pathenu chu ka hi hallelujah tuni hona hi ta sa ata san ho chunga hichi gam tep lung to bang na sungwa ki pa na hin pe chu ke ma ki hilo hamach ka hilo hamach gam dep chu ki munai lo ai wang amudi nga ki pa na ki nei na nei divai chu ka thei si ken wang ka nei bang zia ka chi le pathianin ka pe di heti ka pe di heti le chu a pe di chu khang sang khana ta na ka kitep na thon ngai lo chi ko pathiana vele hingjing ha chung nong pathian leile van le asunga om zo se hetu pathiana ve Uzian tu ni honin tasan tate kinem lel po kinem lel dam niu ikinep jing niu hi asia chu pathian penin ama akichiam na khat hi ka tu chiam khat zong manglo ding achi le bible abange ye chile Joshua bung som ni le khat chang som li lenga ye le mangpan Israel te in kwan te kunga asil hoi anagen zo sia atang tung lo khat be om sia atang tung siang ke hi sapang getting not one of the Lord's good promise to Israel failed. Everyone was fulfilled. Israel te tunga akichiam na khat zong thon lo tang tung be hi che achi le pathianin Israel te sanga na ho hi hagawa keiman kangai lut zo kangai lut na chung nung zoi che le pathianin angit na sang zoi che le akitep na zong thon lo di chi na a thon lo di pen hi zia tu ni hona hi nang le ken jong ta san na di ta inei wa hagawa jong atu pian de lo le ya cho abai sa ve atu pia cho isui diu cho hi hu jong a ha sak lo zan ya tu gen pan jong gen na thil li cho i bol ding hi ki ngai lu do ven gam su thiang oven dang bang ki ngai lu do ven gam su siang to ven hagaw mang thai ding na bang tay
he nang ho kisu thiang ovin nagam kisu thiang ovin siangon che hiteng li cho hi achi le hiteng li cho i bol ding wa zong khat cho ki bol achi hagao mei ichi ui adang te thum ki fel na lai khat le khat ki ngai lu di chi zong ki ngai lu thei nai lo nam hiu ko nang na ki ngai lu bangin na heng na kom te ngai lu rin ki chi lai siang thom ave na heng na kom chi chang na chen pi te chi na ave hoi lamai chen pi te zong kim buda na lai kei gam nang gam kei lam sa lam hang lam zet lam ve lam ki chi na lai o gam tep gam mu wi ding a hi le kei man gam khat kamu na di hi le unau tha zong kho ki salo unau khat si ding hi zong le kho ki salo hi to bang christian ki hin lai ko achi le gam ki su chiang thon sia pathianin thope na gam su siang ta thon do ho zong ki su siang thon ge che o i gam sung wa inam sung wa o ta sa zong ki su siang thei na lo agawa zong ki su siang thei na lo tampi ki na lai ki fail na lai thil thuli pathianang pia lang khat sok ki bol thuma ki fail na lai achi le tu ni hona hi ne khat data facts and figures kang gen dinga tu ni hona hi 2011 census hi Churchanpur hi Christian population bangzat iching voi 93.01% ko Churchanpur district ka Christian zala absolute majority hu achile Manipura population bangzat itung voi chile Christian population hi 2011 census dungzo hi 41.3% ke tung hi approximately 1.1 million hi le laksom le khat to bangi Christian population hi achi le huteng la hi kham thei gui the hi 2023 Ministry of Social Welfare Department Government of Manipur dungzo ya hi kham thei gui the ya hi ki mol hi 1.3 lakhs uma hi 1.3 lakhs la hi 4.3 of Manipur population na lile point thum khu kham thei bol mi mai o chile hutem kom la hi bangi che chile hi kham thei bola atam na pen khoi teng din naging ta voi district a Churchanpur hi kham thei bol a chile data sari bol na wa hi aneu pen kum som na ni apara kham thei bol ki pan jong mai che be gam sung ba sapang kum som le ni chile na naw pang hi mo a chile pathianin nagamu sungu su siangu na chi ya 2023 to 24 report Manipur Remote Sensing Application Center MARSC data and survey bol dungzu ya hi kani ki bol lamut kangpo pi hu rank number 1 kangpo pi number 1 acre bangzat 4,320.7 acre hi second na senapati Churchanpur athum na ipangwe kani bol na hutengla hi Churchanpur hi 1,487 acre ki bol hi hutengla hi le hi ho ko Kuki zota te adinga district khat kani free district kani ki chinglo study khen khaden a finding a bol na bang district in nata san voi a he koi district in nata samai ho Kuki zota te district no Perzol la hi study khen khat a finding chu kani umlo kani ki chinglo ki ching achile district dang tenga kiching chi na ve Infal East Infal West azong acre bangzar khat kiching a khu a hi chile majority of these plantations approximately 30,121 acre khu Kuki Chin dominate area kiching ye Manipura kani kichen tam na pen khu Kuki Chin dominate area kichi study again na ta san lo ho pathian belo ho te sanga zong Christian te gama asil siang lo ki ching na Manipura tamzo hi iki question ngai huzia tu ni hona hi yet le hi pathian iti lung lai ding ham pathian lung dai de bangang hi khun khwai mang the nai lo hi
hu zeng tu ni hunin palla tha wawi 11 May 2023 a pathianin hona cha ho a ho pina tun nang ho hi chi hun na sumil gam ta ve ami pi bo hilovin ka gam ka pe mun thing ho jong keiman ko khum gam theng thil theng lo wa na su bo gam ta ve hi chi na su bo gamu hi nang ho mo po na hi hi chi bo hi hilova hi chi gam sung hi keiman namin keiman nami wa mang ho ka ngai lu zon ga ko khom ding le hin puilut khom kit dinga keiman hi chilai muna hi nang ho ka ko khom na hi ve pathian thang vai num hen ho na cha ho zong gam siang lo isu bo gam hi pathianin ho na cha tong na tai hite gam siang lo na bang khat sanga tu ni hona hi keiman nami wa mang ho ka ngai lu zo chi hagaw ang ai zo hi gam siang lo sanga zong tu ni na pathian hagaw ang i zo hi huzia ho na cha te zong hite zong sia ka ko khom le hagaw piang thana di ta nei sa dinga pathianin hite nga mun ang ko hi ai wanga imissonu pathianin ang ko na mission chu ho na cha te a fail ta ve ka chi hi next up lo wang ke pon ke geldan wang a fail ve ka chi azia chu pathianin thupi anani thupi pe ni zui lo hi achile question khat bangjia hi chilom lo ma igamwa kham thei gui thei tam hi tai kham thei hi zu sang ang man tom zo hi tu ni huna brown sugar bs chi som nga man zo ki ka bule ki kham zo che ve ba zu hi botol hi bangjat mane so za khat le 150 wal man achile tu ni huna igam sungwa kham thei gui thei hi chilom lo ma bangjia tame chi le thil ngain ka ko ya khat na hi availability chi changa a resources si kham thei gui thei da pen a process na hilan apang khat na hi zong le a resources omzia kham thei gui thei tamai kani ching oven ai ching chau hilowa i process kit na layu i filter na layu i filter zo te pen a hoi lo te pen market a circulation ki bolave a hoi zo sa pen export a pai na lai huzia a resources available khatna ani na a easy accessibility ud hununa ki muthei dei hununa ki muthei phone call khat le hung tung thei avan hi ud hununa ki muthei hi athum na accommodation kitchen chen bangjai chile accommodate hile a client te anedite pen le a marketing pen a suitable zia ai abang khat zia tu ni na accommodate the hin atlina affordability kilei zo man tom de wakit zo tun kham thei gui thei sing khat man le avai cha hon zo lei zo lo dim ai wanga afford zo i changa kham thei pen niang lel angana acceptability ka cha a price ku ki accept ave man tom ki sai cha ki accept in hu zia tu ni na hi ki lei a chi le tu ni na bang zia chi le tu ni hi khun ne khat kang gen ut na a reason hin a chi le chochanpur hi number 1 hi ta hin chochanpur district sunga april hasung mei meya kham thei gui theya bangjat facts and figure kang gen ni I amount to ami zong kang gen din alai azia pen public domain aw mi cha newspaper aw mi changa zoom nangum lo ka chi lali ami zong kang gen ding hi april hasung mei meya kham thei gui theya bangjat chochanpur district le chochanpur mi te bangjat ki manwai chi ne khan gen ninge ana ngai vo april tarik somni le gyat kumsang ni le somni le group a NCB Narcotics Control Bureau Infal Zone Unit 10 mini apadin 8.5 crore chochanpur amad aveva crore gyat le laksom nga amadu khatna he ani na april 23 24 a joint operation bol na 474 sub cases atang pia approximately 11 crore man lamka ki man kya tarik
24 to 23 hamasa hi mo tu det wan hi le achi le tarik som ni a opium kani ro ki process nai lo aki at zo mo aki at zo kezi som le khat le point sagi Mr. Samuel Guite kum som ni le giat saidan khwa pat a ki manahi kezi som le khat le point sagi a market value pen lak khari zong le lak som le khat lam hisab hi de ma ya achi le April tarik som le ni kum sang ni le som ni le guba h kam tungmuan kichi le pau lian lal kum som nga le som li le kwa apadin 45 sop case approximately crore khat la man lamka ki man ki de izat ki man de lamka achi le lamka cho hilo state dang azong amy te ki man na lai imi sa te ki man na lai hamasa aprila adet wangkang bangkhat tapon hat april hatop lama Mr. Dem thang hau kip kumsang ko kum 36 a krol sagi ki manei asama krol sagi man khamthe krol sagi man amun amigaung kichi gohotia amun wang ka hepon amigaung kichi hi achi le kasar district a thangboy le tongsat singson kichi apada ramnagar bypass muna gram zani le somkwaman approximately 1.5 crores ikoven khara kachar district a april hamain ikiman kiduhi mi te mat ki hikit april hasung me me kang giana ve tu ni hunin hiku news apa da kang lahin asor zong mo ve hin ken ka pho tom hila news ang namu dong kata sa hito bang namti te hi na lai ve wa kham thei gui the nagamu su siangon cha kisu siang mala sala aching zong ei atu zong ei azwa zong ei ane zong ei asi zong ei hin na lai amin sia zong ei hin na lai huzia a ukeng ne ten zong chin kuki narco terrorist e san ten zong narco terrorist imin phat danu mo taki pa e kumin narco terrorist ang chi kichingam ni dei mi gen the azong ki na lai ve ba igam sung inam sung yiku pen akiman do hin na lai achi le akiman news media ki report lo aneu neu atere meriong atamatam cho chan pura zong almost every day akiman zong mo tunin igam sungu achi le ke ka ponat ma khat 2023 galo men mot bung chu amun chet chu area chu ke hepon study government in study able na 2023 gal zo apat in mot bung area kham thei gui thei bol hung tamma cheve mi za thumlam khang hi cheve i area hi lo ma mot bung elam hin te mo na pu i area wa vle mi za thum wal kham thei gui thei ne hung pung hi ki che government data mai 2020 achile Dr. Hagin zo gentan igam sungwa Boyma rehab center som singzo to som ni le ni lam 22 plus igam sungwa rehab center umita hite zo sia koi mo poe nang le ke mo po na hi ka so pite tu ni honin enin nata khat kham thei gui thei ne khat na nei le ne in sung hi kiam lam manoi kham thei gui thei thanga ote enun so pite lung kalung sia thei dan bol thei la ka nei lo ka bol thei sun chu ka tau pim zingkal chianga abol lo le thei non lo abol lo le gudi hol nei lo sa minu mita tem o katapan vanagu sangin keiman ka nei sun sonin ale sa miu a solution jong hin lo na lai koi te gen dan hile mi pa kharin buin a bu asudimin chabi hoidon kamning in hoidon veng bet ninga cha atapapan pa ken chabi call ninga chile nang pen ta hi kang ging lela che nang pen ta hi kang lawe che bang jai chile in sunga zong itapa in sung mi ki lau tai ki veng tai hi ko bang jai chil kham the gui the jai tu ni honin hi enun ka so pi te inam song hi kham the gui the
nghiệt in ane hitai setan thanga o tampium hitai inam sungwa huzia hite zo sa hu do de nga hi hona chate mo puana lian taong ke pia hi huzia in ton hian pathian koma amasa penin tauna khat neutin itauna diu chu bangai chile setan thanga o zo sa stuni hona setan thanga o zo sa i hu do thein dingun amasa penin kham the gui the thanga o hela o changen he sumla pa helan pathian de lo thilbol na tuni hona hi te zo sia hi tuni hona pathian de banga ikai do thein ding amasa penin ahagau mang thang ding te ding thumpi niun ani na hi igam sung inam sungu ta sale hagawa ikisu siang thonde na ding zong taw nu te pachianin thupi ang thupi hin tuni hon he igam sung inam sungu zong ta sale hagawa zong siang thona zong iwat na laivin athum na he igam sung hi pathianin ngai lut na hi itasamuvin in sunga hian lan i khota nga hian lan khoi mun hi zong le i society sungba ngai lut na hi in mun an nei pon ngai lut na in hi mun hi in khwa zong hi anei long tam pi mi huzian pathian de banga ngai lut na igam sung inam sungu ngai lut na apung che na dingin hiteng thumun tawitin keiman taw chai nang nei tange tun ilam tang bang taw te
lung se tumang pa na kiang bula ka hingthum hi nataten kathum na zo seo nangin na anga gimnam tuya hingsang sa kapoimo le ka kul zo seo nangin he pa tunin na tupya banga pa kalkaswan theiwa na de banga nakitpa na banga hinkhwate kamang the na dingun nangin na tate lampi sanga hingpui gulut toy dingin nakiang bola ka hingtume pa ko ma hoi na le chit na sia nang ma hoi na le chit na tezala hitan chianga ka gamule ka namadinga panlathe na hingkoi zen jong nuam thu ka hington he lopina pa toy natin nang man hingtang tan chin hiteng teng kamang pa Jesu Christ min sang tan kom kangen he tun isang gamnu nu niệm này trong inประเทศมินลังสัสพันเตอามาสานให้ตะบังผัดพาเอเปวะหัดจุนงเป็นประเทศทางบ้านหันนังประเทศวะจอยนาดิเงินหัดจุนงประเทศที่ลายสันฮัลโหลประเทศก็เห็นทางว่าอุ้ยเราต้องน่าสร้างเป็นอาโตอิมานูเอลประเทศนางโบกาฟ้าสวยงามสิ่งหวยเกี่ยวประเทศอาจุงนงเอเลเกดีงาพายจำลีลีป่าหอยเลสิ่งบ้าป่าฟ้าโลบีตาอาฮีการหาเจ้าดีงาอามาสังสมสังสาสิ่งเจ้าโลอามันตามอาฮีเล่งโลบีจงนงอิมานูเอลปาเทอีพีกับพีตาเดมดิลสูทังว่าอิงกิงว่าจอยนาลาว่าจอยจิมปงไงลูกตาเกดีงาพายจำลีลีป่าหอยเลสิ่งบ้านป่าฟ้าโลบีตาอาฮีการหาเจ้าดีงาอามาสังสมสังสาสิ่งเจ้าโลอามันตามอาฮีเอเลสิทนิเฮนกับปาปาเทอีปีกะลุงให้ตาเต็มวันนี้ยิงเต็มเมฮิลเทงเบติในโลกปัททีอิติกาบาสวยเด่นเกดีงาพายจำลีลีป่าหอยเลสิ่งบ้านป่าฟ้าโลบีตาอาฮีการหาเจ้าดีงาอามาสังสมสังสาสิ่งเจ้าโลอามันตามอาฮี
san na upi a hoi ki dang ki sei min hang en bang kamu num ben chu yêu nam ngai nu ba ba ke mo ai Nel hoi ka mu thing ta ngày na sam kim tan ke ka den xin sâu phôi hallelujah amen cái đi ngã phải chăm li li pa hoi le xin bao ba ba lâu bi ta ai Kau dinga ama sang som sang za sim solo aman dam ahi Patinin patay bo pe tao hem ki pa wa min itenga dingdo la sa te zo se zong ama chal che che ven asiam siam che che wen ngai no mum che chen pathian in lopina tang han lan ki pa wa min to na ma bana chal niun Christian in sunga adia kholin pathian nei te in sung hi satanin zong ay te kudin kamua adia kholin hi pathian di ta nei te hi Setana dia ngahi hazat huaim le vet da vut da mong hiu huzia hi Christian chet hi zong le pathian hingjing pathian nei di ta in sung wang boina zong tam deuh mei the ai wanga pathian na kinga le boina zo sia pathian na ngumpi dinga hi chi kan gen ni warin hu chang le ita teu cha ten hau te zong nangma pilna en zo lo din nei Uchanga zong nang khagawa na hat nge le na ta te pen email mate gen la masana ta ba etek na dong ai wanga pathian de banga Krista hat na dong zoya ipui huayung ga wi chi kang gen udi wanin khale inam sunga hin tu ne ne he puanat huayum ka sa le I Christian sung wa he thil thum he kamudo which prevailed in the Christian community khat na hi en new ama sapena lukewarm Christian kitia lukewarm Christianity changa lumla lumlo votla ama a pathian anga ki peheta ta lo ai dan na howin kai phalila ai dan na hin khwamang apo chala khovel to la ki compromise the Christian kitam hi Azia pen Revelation bungthum 15-16 na sim new kila na Revelations bungthum changsom langa le som le go ba nanna sapteu ka thei hi lumla lumlo votla wa na pen na lum le lum wang la in lan na vot wang la le chin ka de hi to chin 16 na to chin lung sim pelpul a lumla lumlo votla a na zia in kakama ke pat in kahing siat kheding He Sabham Simning 15 na I know your deeds that you are neither cold nor hot I wish you were either one or the other 16 na so because you are lukewarm neither hot nor cold I am about to split you out of my mouth magbalay sang to simitate bon wading gwalzol sa inlan tunhon in he lumla lumlo votla Christian kita mako concert chela valam thei ja bein sunga la lam thei ve thau ahi lo le haubong sunga zong hidan na hagaw mi dewa thei khovela po chela ahidan na khovel mi banga hin khwa mangjong ki mako I Christian sunga ai wang amma pen alung tang zo se ki pekhe u lo che ve lukwam Christianin huzia hi Bible in bang again na lum min lan na vol in lan na tasan in lan na tasan lo le tasan dai ai lo le kakama pat kang pia ke ding che
leng gam no wa dinga umlo chi na ve ta san na 50-50 pathian te pona ta sang ke 50-50 ka 50-50 thei lo pathian tu pon jong na ta san le na ta san ni na ta san lo le ta san lo hi mai ala ya hi dan dan na kium thi thei lo hi tu de hoda hi Christian hin khwa lukwa mitam zia wa lum lo vol lo hi changa aboy hwayum ata san nang ki che lo khadin o ata san lo da na gel la hi hamo ken la ki ai hi ding in kan ata san je le che khadin lai ata san da na gel je ai hi chu ke a chi zel ki bak no lo again har la maum atop changa pai hia din na hi Huzia in tu no hane nang pen I Christian hi na zong pathian na zana pathian o na zana zong pathian na ho na zong na lum ding na vot ngai hi van gam kai li do gai lo di thau bangeng ki khop ngai ama hin khwan nop do mang di lo ma hi dan na ki khoma ki kwan kai lo di thau howin na kai di le van gam lut thei ding ta na kai ngai na kai van gam lut ten dit na kai na ki khop van gam lut dit na kai lo le dinga na ki khop lo le chu pilwangin ki khop da min van gam tan tung the na dinga pathian na bia lo le pathian bia da in I bia wang la le ki chian dewa bia ding chi na ve huzia in tu ni honin in nam sung wa hitobang ho ta san ta te la zo yum kha deu alo huai ma hi ka chi huzia thil khat lim khat bang khat leong ki buai ngal ei zong lim khat ing viral le ki buai the ngal bang jai che le I ta san no na del lo ja vele ta san na de te mo thil bang zat swa zong le hi tenga swa zong le na thil na ta san na tu de le ling zong non si veu chen hui bang zat in hung su ling lo zong hui pi bang zat zong le ling no lo din na ve va na ta san na de ta zia na foundation na de ta zia tun min bang zat in gen zong lat hing dem zong le nanga ding na ding de changin anuam hilel huzia tun din det vai ani na nominal Christian amin may ya Christian kitam nominal Christianity changa o kapu kapa para Christian kapa hobung lam ka hichome ke ka hong piang khiat la hobum member hisa nang to pathian ki kal ki zom na mong enolo ahidan na hobung wa member ka hile piang tha dia ki gol jong ki ma ve somma khat ka pia howin ka kaya ahilo le howin activities sa pathian de banga ka ki mangi cha lungwang jong ki ma ve ahi wanga mang pan mi siang thong do changa la lowa nom tha ding khongi chi sat huai ma hi nang la akai ding sa ki koi ahi wanga pathianin nang kang hesi kamaya panin po hian chi di zong ki uma hi Christian sunga azia pen 2 Timothy bung thum chang nga pasian ngai sa banga pasian ngai sa na ba na anei dingwa hinale asilbol theina ata sang si dingu hi tambang mitia pat kinwa heisanin sabhama having a form of godliness but denying its power have nothing to do with such people mang panilai sang tho simitan chen gwal zon lan pathian ngai sa banga anei wa hinale asilbol theina ata sang si che tunya zong hitenga he evangelist buten hlachaten a silbol theina pathian silbol theina tu ne na doile kawana na no do hilo mo ata san thailo le hitia pan ki hem khiau na chebe tu ne na hi ki hep khiat o ngai he bangje chi le silbol theina ta san lo te hi tu ne na nominal Christian ki chebe ta san na ki det lo huzia in tu ne honen he athum na facts or hypocritical Christian ke hypocritical Christianity changa hi bange chi le amo pen apolamei meyak asunga ki zop na ta amlo apolamei meya amo azong chon di na amlo miet dinga hoi in bol veun ai wang amon bol ton lo ki zop na ta nei lo apolam lama mei meya mi sian na bol le min til hoi lo bol a hi le mi pen vagen amo ulam gong mong ki enol lo tampi ki ma ho khovel thil gai chat na
sum le pai ngai chat na apolam hoina di chau chau gel nga tu ni na hypocritical Christian zo kitam inam sum huzien hite zo sia para ipil wang theina dingin tu ni honin kasopite pathian thu ki bul phu angai don pathianin ang hopi na June 4 2024 na Johan Bungyat chang 39 John 8:39 na padin 47 tanung simning Bible na toy wile emnu ken zo hamang simdi ka hi Johan Bungyat chang som thumle kwa padin simsu niule John chapter 8 verse 39 som thumle kwa amaute na dongwa kunga Abraham kapau ahi achiu hi Jesu na kungwa Abraham tate hilauchin Abraham na septe siamding uhi 40 na hinale tun kay pasien kunga kipat kaza thuta hing hilpa tha nahing tumuhi Abraham in tambang abol si hi 41 na note napa u silbol theina na bol u ahi achi hi to chen ama na kunga kote zolta ka hi si uhi pa khat ka nei wa to khu pasian ahi pasian achi uhi 42 na Jesu na kungwa pasian na pau hilachin kei na hing it ding uhi azia pen pasiana kipat a hing pe kahi a keima a thu a hing pe kahi si a ama sol kahi zo hi 43 na bangchidana katugen thei siam lo nehi wai katugen te na pom thei lo zia u ahi achi u katugen te na pom thei lo zia u ahi 44 na note na pau doi mang pa anahiwa na pau de lam na bolu hi amau hu achila kipat in tualthat pa ahia ama thuta lo zia in thuta ading si hi zo again le zong ama wa hu again ahia azia pen amau ten aman zo thu pa ahia tole zo pa zong ahi 45 na thu again zia in note hing gingta si uhi 46 na nalawa ko ya hel na thu siam lo hingtan sa tua thuta kagen le bangdinga hinging ta lo na hi wai 47 na pasiana akipat mi in pasian tu te angai hia hi tua zia in pasiana kipat in kipat na hi lo zia un ama thu te na ngai henwam siu hi achi hi mangpalai sang so simte ibona ding gol zol sa helan iku Jesu te holam kai te ki ho naw hia hia para ilado thei chu bange chi le hagau thil to ta sa thila ko Abraham swan te ka hiu Abraham swan hileu chin ke nang het de wache pathian achi le tu ne na hi bange chi le amma sa pe na hi pathian ta di ta na hiu leu chin ke pathian ni na hing so la chi achi le no te pen na pau hi toy mang pa diabol hi ama hu achila pada tual that pa hiya ama thuta zong om lo zia in thuta in ading si tu ne honin hi ipau ko ye I het chian nga ye ki pil sa dewa pathian tu ki oi sa dewa pathian o da zat hi lo le tu ne hona da pau ko ye chi hi da kiet chian nga ye azia chu bang zai chi le hitenga pathian thu puan ho pathian thu te heaven group danga idop lu ja zong asi madan o achi tha me ve wa hite pe na hite leng dop lu da le chen hoi inte na ta san le ki ta san thim thim mo chi zong tama ve I ha dop lu le remove dong kin na lai en la ki dei seng ki dei sa seng ke ka het bang in no zong heon ki chi hi ki dei sa na hi ai wanga among te pe na het lo a thet dan mong a chi thau hi bang zia e chiu le a pau khu doi mang pa amba a thu ta lo chi ve u zia thu ta lo na mu na hi ki vai po na zong hi duam lo ve thu ta ki vai po na thu dia wang I pai na ve thu ta wang ki vai po na hi tam lo ve society songa ho hit sunga zong le thu di ta thu ta ki bang lo ve thu ta ki tu itu ngam ngayo thu di pen hi zo wa zong thu di pang the ve hu zia in tu ni hu ni
pasian ki pat min pasian thu te angai hia hi cheve hallelujah pathian ki pat na hi le na ki zop na pathian di ta hi le pathian thu chu na ngai hiat ding a hi che to zen pasian ki pat na hi lo ziawen ama thu na ngai hian nuam siu hi achi hi turin pathian ki zop na nei lo tarik sagi tarik giat April 2024 en hichen again agaw gelo hung ki puangin na hep khiao hong na cha mong mong sumle pa ya izat ta question hi denomination chenga oma hi chem hong na cha sumle pa ya hep khiat denomination tenga chi na le chu denomination sumla cha chi na ve ke gen hilo hi tenga ki puang na gen achi le tu ni hona hi sumla cha hi ko hong na cha pathian la cha i het khianu anga ye ka so pite hu jen to ni hagawa jong chi na hi ipoi mo hi chi kan gen ri vanit abang hile tu ni hi ki pa hoi ma tunin October 26 2025 pathian tu ponin aje chun tunin keiman nang ho hi nang ma ho hi na ki song dinga katlen nam mi te na hi po ve koi ham na ki song dingu mi pin pakai nang ma ka son diu a hi tin tunin na ki son diu hi adang khat cha pon hingzing hat chung nung na pathenin mat na pathenu vantil zo se chunga thane vantil zo se chunga izakai simpa izakai chunga thane alpha le omega hat chung nung pathen ton soda ki khel ti nei ngei lo na pathenu keima teilo ki son na ding dang na nei diu keiman ka phalpon ki son na ding khat sa na nei po ve hallelujah tuni hona nang le ken ko ye ki song ding hu hingzing hat chung nung pathen chiniwo 1 2 3 nang le ke koi koi ki song ding hu hingzing hat chung nung pathen hallelujah pathen ai ki song diu pathian in jong thil danga ki suang dinga pathian na ta teng de no lo pia azia chu thil danga ki suang changa pathian pen ke bang hil theve thil danga ki suang changa pathian sanga hu pen hu ki ngai sang zo the hu ja pathian ang phal lo hu ja nam lam kai teng ho pi na ne hiam ne thalan ki suang seun banga ki suang ding pathian da la hale tauna ki suang tauna ni zakai bol thin hujen tunin pathianin tunin na nang le ke zong pathiana iki suang deu hi tu hi tunin na iki han thon theivan ale ke atop lamang nai di ta hin ken kalungdong na khat ma khat kalungdong ma khat christian hin huwa piang tha da di ta kang de ya parin kalung na kham na khat uma hi ken gen ding ka hi ananga yun achile mi khat in jesu kamwe achile ahin huwa ki heng lo le amu hi bange diai he meet his religion sa khwa mu hi jesu kamu chia ahin khwa ki heng lo le he meet religion sa khwa mu aku pathian mu lo achile religion in bang again religion talk about performance tilpa bolun hizat bolun pathaina chang de wi tive ai wanga jesu i mu le bang ki heng lam dang daum ven changes transformation umdi jesu na mule transformation umdi gahi ai wanga religion na mule silpa bolun he nahi chi lo le nahi chi ding nahi chi ule phathei na chan diu kichi ai wanga jesu i mule ki heng lam dang na nang le ke tu ni na hitinga hang to zo sia zong jesu ka mua parin ka ki khel mong e chi zo sia in pathian ka thang wa e nan mu na chi diu ka ta sa ne ke zong ka ki khele jesu ka mua parin amo polam hoina cho hilo asung lama min amu thailo pathian ni sung lama mu cho isung lama mu pen ki heng lam dang na pen pathian in hute zia tu ne ka ngai lut ka cha ten na chung wa ka lung hlai ti hallelujah ka dei banga na chon we ti cho bang je chele sunga ki khel nai nei jawa pathian lung lai chula inam lam kai teu pathian anga abo khuma dil suwa milli longa tawi pathian lung lai chula sunglam ve pa pathian hi chu but religion will see outer appearance religion in mo sakhwai na pulam moi na cho et diwe but jesus pathian in isunglam ene pathian di ta ene hi ozia in to ne honen hi religion will talk about changes religion will talk about how you act in public
apola ma mi ten o hipa thilpha bole o hipa wang pathian de a chi ni we ai wanga hi Jesus in pathian na nei le na hin khwa agua mi mu lo ding hung heng lam dang ven nang religious khat sa khwa mi na hi le mi ending ha o hipan thilpha bol ta me a hoi ta me a chi ni ai wanga nang Jesu ta na mu changa agua asung lama ki heng lam dang ding na hi hallelujah tu ni honin thilpha bol jong le sung lama hepa pathian nei ho zen tu ni honin ka gen ho chu sung lam ve pa hin pathian di ta nin hu chiang in he bange chi le religious piang religious akip ma khate pen pia hoin kai un chen a hi lo le pathian thu thei un chen a hi lo le thil dang bol jong le asunga hom theina lai pathian thu bang za theilan pathian thu a hi lo le thil tam pi pathian ading na sem le chu na sunglam hom the empty theina lai ai va Jesu ta pathian di ta nang nei cha na sunga om do lo di na sunga hagau teng di hagau teng changa hagau nang ba pui di spirit Holy Spirit ang lead di ko nanga chit na pen mi hinga pen ki pai no lo di spirit chin hagau siang tho nang mapui di nga hagau siang tho na sunga umjong na sunwa theina lai ve na sunwa theina lai na sunwa cha so hagau kilo jong lu theina lai adena danger hi azia pen Bible azong imu sol jong hagau siang tho anwa sa apadin bangche hagau kilo pathina kon che ma Bible hagau kilo na suboi changa imu thelo to thelo am uzia into ne honen nasunga hagau di ta hung teng changen nasunga kipana hung ngom ding nop da hung nom ding lung hlai na ngom ding lung dop na ngom ding til tam pe ngom ding ai wanga sa khwaning bang khat changa til pha bang zat bol le chin chong lung noi na nei lo ding kipana zong um lo ding lung kim na zong um thelo ding azia pen apolam hoi na mei me na bol huzia into ne honen he atop na dingin Jesu nang nei changin paradigm shift mahi ki khel na mahi desire change behavior change no mi chiu teng ki henglam dang hi ka so pite Jesu na nei mamo nuam na chi to Jesu hagau siang tho puina hin khwana mang changa mo nuam na chi pen ki henglam dang ven bitui luanga itu tawa pathiana nga ikibu dil swa itawle adoma top ai wanga religious ai lo le sa khomi dana na pai changa mo loi le khat gol to nga khol nop di chamui thang hoya hin khwa mang di ki pol khom di nop de wa hin khom ko pen nuam ki same ai wanga Jesu to hingum changa nuam mi sa jong ki henglam dang I test but tui isidan atui dan jong hi hin khwa hong ki henglam dang hi chi kang genu devanin tunion in hi atop na dingin 18 October 2023 dang ho khat le khat kitaw pi zingun lan ngailut na kalsong zingovin nanamu hi nanamu nagamu salva dingzong hichilai mu na nata sannaw chun asalva ding a hibawe hallelujah hichilai mu na ita sanna inamu isalva diu hi thildanga hilawe ta sanna zala na sem pathiana hi huzian no ho zong khal le khat kitaw piun hasad gan thei nei jong le khal le khali ki share pi ding ita sanu ki bang I pathianu ki bang a hi ta zia khal le khali ki taw pi ding ho uchanga hi ta san na zala na I sep diu hi chi tu ni hunai gen u divanin gen khial gen walop le mang par hingai dam helan igen khap ta sunte itan trading gwal zol helan tauna ading in ken item pongkaten uchi tu ni ai program u china hitante ama sapenin khat le khat ikitaw pi diung kadein adia kolen ta santate kitaw pi utin o siang ani na hi a hem Christian hem izolama apolam hoina mei lukewarm Christian hypocritical fake Christian nominal Christian a hema pada pathian atta ang swate na dingin inam zo sew pathianin adei banga atta tabe na atta tabe inam zo sew pathianin ang swati na dingin tawitin uchangin he atum na dingin he pa hagawang vel kit na ding in tawitin aman a hagawang vel lo na he hakadavaltan hay hani zong nai di hitan ama umlo le atate
ha sai savin a oi ngayovin azia pen van mi te hitavin pathianin van mi te to la sakhomi tavin amma ingayovin tunin hepa kanamu hingve kitan na o kaza utaw vechin hiteng thumdin tawtin hu chang le inam sung boy na ho zo sia zong yeso kevin ke gen sangin zong he zo ding kata sanin ite zo sia zong hi itaw na komitin tuni honin hi tuni lem tang bangin tawtin taw chaina chu ke pun na nampi pan nei sa le phan te tuni lem tang bangin taw te
sang pena pa sirfim te na va che thing pa Gabriel din pising kapathin tuni panin pa nang makangai kitau nang man nei bil lo panul he pa kalung helsi pa kalung bai ji mane lung se ne nang ma onem kangai nom kita ve pa jesu kanam mi te nang ma he ha ka sale jeng ve pa one le se same alpha omega patin ase ho gaya sim pa nang ma kau kalung kum zakat lam hital ham ididana kau lam kai ho hine pa nang ma hol jong nang ma tas nang ma bel ji no te loi he pa kidang besen hi kumiza kau lam kai ho hin we lang ai lam kai ba nang ma ta san ji jong te lo nang ma hol dan jong te lo he pa nang ma gipun na lo pi ta na cha de ni ngai na ki san jong thì lâu sáng ngã hoài quỳ riêng vậy hết pa nên ngày lúc nào cái đăng ta tu ni riêng cả phần evangelist đi to cái kiểu vậy ông lung đinh riêng thái ni hukum thum linh na ai tan ita bang aju ita bang ta nang ma nên ngày lúc nào à thì đinh sa cái ho ita đinh walam cái tên ni ko purule siva hung cái phong evangelist ni jong ta san jo lo akon kon nan na pathen ran in so lai bo be nagalung nang ho gel sanga gang de hi infala na mi te ki ko do ta wan ti chan dia hi lo hita banga galum ding yang ei ba ngai lun na na cha te o pakai nang man ban gam ke ka na thin dim wa ta sa jong ke ki hu hing wa lagawa jong na hu hing na ka chan so ke wa nalung sen nahi pakai le se na jong nang mar kam ten ni phewa nalo pin hi dom sanga van no ya nam dang ol ko ma jong ka phun do ding nei nagamu su thengun na ho ki su thengun na ti e pa na cha te ni ma ka jo so pon ka ta jo pon ilong la kum thum ling sel nang ma milung sen na nen pu hen phan win ke man jong chu da bang chu nam mi te hon kum thum ling dai ta ni ma cha ni se pu ti je ba chu henge hi ko mai pakain hi ko mai nagal san na front line lai hi na politics bol ne hi lai ati ja chu nang ma thu ka ngai ai ko mai bo kama koi ma cha leng la lal ko ma ka chi kha lo hi pa koi ma geu na jong ka jaw kha lo lai hi ain tu wang kum thu malin ta ja chu henge pakain hi ko mi hi nagamu na diwati jai ko mai pan kala hati ka sei do he tu ni panen kana mi te zo ngol son da ta nang man nei su kha pi bin lang nanga kan ko chawa kong ki zo no ba o ta sa ta ung lung zo lo no online na ka bet ba nang ma mi lung se nei ka chan so ke wa le se chunga nam na sa pen ta nei sim di ke ho ko man sei do sa ta he pa kagi pa be ka thang ba be pakai he bang bangai ngai lu ga pati nahi ngai pi ka pi di ham pi ka sei di kau ka na ho jong ka hilu la ta san jo po hin e pa nang man hil pi ta win lung se tan ni hung wil ki ta win ta ka ta he pa tu ni phan nan na cha te nang ma ho khom na phat nom ta di pe se nang ka thang pa be pa na cha te hianga ka de ka ngai kan thum zo se ilung set beno ka ba Yesu Krista min ni san pe amen nam sel se